мизони андеша. таҳлилу баррасии мавзӯъҳои доғи рӯз аз дидгоҳи коршиносони соҳа. мизони андеша, барномаи таҳлилӣ дар радиои Фарҳанг бо зебаршоҳи Уктамшоҳ. салом шунавандагони азиз, барномаи навбатӣ мизони андеша аст аз мавҷи радиои Фарҳанг. дар барномаи навбатӣ мо атрофи яке аз мушкилотҳои рӯз ки ҳамарӯза мо ба ин мушкилӣ рӯбарӯ мегардем, чӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ва ҳатто дар музофотҳои мамлакат низ имрӯзҳо ба ин мушкилотҳо бисёр рӯбарӯ гардидан мумкин аст. ин ҳам бошад таъсири гармиҳо ва истироҳати шаҳрвандон, мавзеъҳои оббозӣ ва он истироҳатгоҳу руду дарёҳое ки ҳамарӯза шаҳрвандон дар онҳо оббозӣ мекунанд. то ҷое маълумот дорем, то имрӯз чандин нафарон аз ҳисоби риоя накардани қоидаҳои оббозӣ дар руду кӯлҳои ҳудуди ҷумҳурӣ ғарқ шуда ҷони худро аз даст доданд ва аксаран аз ин ҳолатҳо, аз ин мушкилотҳо бо воситаҳои гуногун наҷот ёфтанд. ба ин хотир шунавандагони азиз, мо ба студияи марказии радиои Фарҳанг генерал-майёр Ҷамшед Камолзода, сардори раёсати ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуди кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро даъват намудем. қаблан шуморо хушомадед мегӯям. ташаккури зиёд. саломи шумо ба шунавандагон. ба ҳама шунавандагон мо саломи худро мерасонем. аз фурсати муносиб истифода бурда мехостем ба тамоми шунавандагони радиои Фарҳанг муроҷиат кунем ки дар ин мавсими обозӣ ва фасли тобистон ки бениҳоят гарм омад имсол ҳушдор бошанд ва аз тавсияҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бохабар бошанд. ташаккури зиёд. имрӯзҳо ҳар як расона ба таври худ, ман фикр мекунам, умури ғарқшавии шаҳрвандонро ҳар гуна пешниҳод мекунад. чӣ гуна аст, дар кадом ҳол аст, чӣ миқдор аст? гуфтан зарур аст ки кумитаи ҳолатҳои фавқулода мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлили ҳама ҳолатҳои нохуш, аз он ҷумла ҳолатҳои ғарқшавиро таҳлил мекунад, ҷамъоварӣ мекунад ва ин таҳлилҳо нишон медиҳанд ки то ба имрӯз дар ҳудуди кишварамон 68 ғарқшуда ба қайд гирифта шудааст. аз ин ҳам бошад 36 нафари онҳо ин кӯдакон ва наврасони то синни 16 сола мебошад ва 32 нафари дигар аз синни 17 сола боло аст ва дар маҷмӯъ 57 нафар мардҳо ба ҳалокат расидаанд ва 11 нафар занҳо. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар кӯлу убанборҳо чӣ гуна аст ба хотири пешгирӣ аз ин ҳодисаҳои номатлуб? чихел ки ба ҳамагон маълум аст, имсол тобистони имсола ҳарорат беҳад гарм омад. ҳатто дар баъзе боиҳо то 47 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст тибқи маълумотҳои агентии обу ҳавошиносӣ ва дар робита ба ин мардум бештар мехоҳанд дар лаби дарёҳо, кӯлу ҳавзҳо рафта обозӣ кунанд, шиноварӣ кунанд. вале чихел ки маълум аст, об ин ҳаёт аст ва дар вақти нодуруст риоя кардани қоидаҳо метавонад ба фоҷиаам табдил ёбад. аз ин хотир кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола нақша чорабиниҳо таҳия мекунад ва дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо ва вазорати идораҳои дахлдор чорабиниҳои пешгирикунандаро амалӣ месозад. бояд қайд намуд ки чунин корҳои пешгирикунанда дар назди соҳилҳо, дар он ҳавзҳо, ҷойҳое ки барои шиноварии обозӣ мувофиқ аст гузаронида мешаванд, аз ҷониби кумита лавҳаҳои огоҳкунанда насб мегарданд. махсусан дар ҷойҳое ки обозӣ манъ шудааст, лавҳаҳои яъне ҳушдоркунанда обозӣ манъ аст ва дигар маълумоти зарурӣ пахш мегардад ва махсусан байни кӯдакҳо мо брошюраву буклетҳое ки омода кардагем, чоп кардагем, нашр кардагем, байни ин мардум тақсим карда мешаванд. чунин маҳфилҳою чунин корҳо дар байни аҳолӣ дар тамоми манотиқи кишвар гузаронида мешавад бо ҷалби воситаҳои ахбори умма, бо ҷалби мошини таблиғотӣ ташвиқотӣ дорем ки видеороликҳо пахш мегарданд. ва бояд қайд намуд ки имсол
طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال جاری رقم 126 درباره تشکیل استراحت تابستانه کودکان و نورسان در سال 2023 در یکجایگی با وزارت معارف و علم ما یک قطار چاره‌های پیشگیری کننده رو تهیه کردیم و گذراندیم و در دوره 31 مای سال جاری در مجمع فرهنگی و فراغت فیض استقلال نزد اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم چنین یک چهاره‌بینی برگزار گردید و نمایندگان کمیته نیز در آن اشتراک کرده برآمد کردند. تشکر زیاد. اصلا موسم آبازی در جمهوری تاجیکستان از کدام تاریخ روز آغاز گردید؟ باید قید کرد که رسما این از 1 ایون همساله اعلان می‌گردد و تا اعلان این روز کارهای پیشگیری کننده آمادگی با فراغت استراحت تابستانه تشکیل کرده میشوند. لاگرها استراحتگاه با این یعنی که استراحت و فراغت مردم آماده میکنند و باید قید نمود که در آن حوض و کلهایی که اجازه داده شده است ما هم نوبتداری نجات دهندگان کسبی و هم اداروی رو تشکیل کردیم. مخصوصا با سپارش رهبریت شهر دوشنبه چنین نوبتداری ها در کلهای چهارباغ و کل جوانان تشکیل کرده شده. کل چهارباغ گفتید امروز عمل میکنند کل چهارباغ؟ بله، با سبب اون که چندین سال اخیر این کلها کار نمیکردند ولی از سبب اون که این سال بسیار گرم آمد و مردم بیشتر به جایهای منع شده رفته آبازی نکنند از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه چنین قرار قبول کرده شد و این حوضها رو امسال گشودند و در این حوض چهارباغ 1 چهارباغ 2 نوبتداری هر روزه دسته نجات دهندگان شهر دوشنبه عمل میکند. تشکر زیاد. برای اون که ما پیشگیری کنیم از همین حالت ها چی کارها رو باید به انجام رسونید؟ شاید شماره همین منطقه های آبازی رو زیاد نمود یا که اکثرشون که با مبلغ است شاید قیمت آنها رو ارزان کردن لازم. چی فکر دارید در این موضوع؟ در حقیقت چنین حوض های کلها یعنی که انشاءات های آبی که اجازه داده شدند باید بیشتر شوند. با چنین یک توصیه ما هم با کمیته معماری و ساختمان و هم با وزارت معارف و علم مراجعت کردیم که هنگام طرحریزی مکاتب چنین حوض ها و عموما بسین ها رو طرحریزی کنن و به نوبت گیرن، چون که ما باید کودکان رو از دوره مکتب بچگیشون برای شناوری آماده کنیم یاد گیرند و در وقت کلان شدن یا در دیگر وضعیت‌هایی که حیات با آنها روبرو می شود آنها آماده باشند که آبازی کرده از همین وضعیت‌های ناگوار غرقشوی خود را نجات دهند یا که همراهان خود یا که دوستان خود را نجات داده توانند. این یکی از پهلوی مسئله است. در حقیقت حاضر در جمهوری بسیار چنین مرکزهای آبازی یا که حوض‌ها کلها تشکیل کرده شدند. خودی در شهر دوشنبه این کل جوانان است، کل دوشنبه است، بعد دیگر مرکزهای مثل جایی که آبازی کردن ممکن است و در آنجا نجات دهنده هستند یا که دستور دهنده ها هستند که میتوانند یاردم کنند بسیار شدهاند، ولی اکثریت آنها شخصی میباشند یعنی که با یک مزد معین در آنجا آمده آبازی کردن ممکن است. ولی تحلیلایی که ما کرده ایستادیم نشان میدهد که چنین کلهایی که باید به مزد باشد یعنی که رایگان باشد باید بیشتر باشد در تمام شهرهای اساسا شهرهای کلان جمهوری ما، مثل شهر دوشنبه، شهر خوجند باختر، کلوب، خروغ و دیگر شهرهایی که کلانتر هستند و اهالیشون بسیارتر است. این چنین چهاره‌بینی ها میتواند پیشگیری حالتهای غرقشوی به آورده رساند. من همین تحلیلایی که ما حاضر کرده استادیم همین سال بیشتر در ولایت ختلان 25 نفر به هلاکت رسیدند. این تحلیلایی که ما میگذرونیم بیشتر اساسا از رعایت نکردن قاعده های آبازی همین 68 نفر هلاک شدگی باشند در انشاءات های آبی، این 14 نفرشون از رعایت نکردن قاعده های آبازی می باشد، از به احتیاطی 18 نفر، 17 نفر دیگر با سبب های نامعلوم که در این انشاءات های آبی جسدشون یافت گردیده است، به نظارتی والدین 9 نفر و در حالت مستی 2 نفر می باشد. یعنی که بیشتر همین حادثه ها از به اهمیتی والدین و به احتیاطی می باشد و رعایت نکردن قاعده های هم نیز زیاد می باشد. برای اون که غرقشوی کمتر شود باید تنها در آن جایهایی که معین شده است برای آبازی در اونجا دستور دهنده است، نجات دهنده است، اونجا باید مردم
махсусан падару модарам интихоб карда беназорат фарзандонашон намонанд. имсол 9 нафар беназорати волидайн буд ки бисёр кӯдакон буданд. яъне дар назди хонаҳошон каналу ҷӯйборҳои калон мегзарад, падару модар дар хона ҳастанд ё ки кори хонақатӣ машғул, фарзандонашон беаҳамият мемонанд, онҳо рафта дар назди соҳил ғарқ мешаванд, ба ғарқшавӣ дучор мешаванд. ташаккури зиёд. хоб, барои шунавандагон маълумот медодед ки дар давоми рӯз соатҳои обозӣ аз соати чанд то чанд ва ҳарорати обе ки обозӣ мекунанд доим бояд чанд градус бошад? дар ин маврид бояд қайд намуд ки кишвари мо дар ҳақиқат кишвари ҷанубӣ ҳисоб мехӯрад, яъне ки тобистонаш бисёр гарм аст ва ҳаво айни замон хеле ки мо қайд кардем ҳамин тобистон беҳад гарм омадааст ва асосан бояд обозӣ то соати 10 рӯзавай кунанд, баъди соатҳои 16:00, яъне ки ҳамун мавҷи офтобӣ камтар ки шуд, ҳамун вақт бояд ба обозӣ рафтан. баъдан бояд яку якбора ба об надароянд, чунки ҳарорати бадани одам дигар аст, ҳарорати худи об мумкин ки хунуктар аст. инҷа метавонад ба рагкашии аъзои бадан, махсусан рагҳои пой оварда расонад, ҳатто ба истодани кори дил оварда расонадаш мумкин ки ин ба ҳолати ғарқшавӣ оварда мерасонад. ба ҳамин хотир дар ҷойҳои мисол номуайян, сойлҳои дарёҳо ки унҷо харсангҳо шуданаш мумкин, ё ки сангҳои калон ки ноаён аст мепаранд, метавонад сарашонро маиб кунад ё ки дигар ҷои аъзои баданро маиб карда ба ин ҳолатҳои ғарқшавӣ оварда расонад. ва ҳамин махсусан бояд қайд намуд ки дар ин давраи гармӣ бояд истеъмоли машруботи спиртӣ бояд манъ аст ва вақте ки дар ҳолати мастӣ ҳастанд бояд ба об надароянд, чунки яку як бора метавонад ҳамин дигаргунӣ таъсир карда ба ҳолати беҳушшавӣ оварда расонад ё ки бо дигар сабабҳо ба ҳолати ғарқшавӣ оварда расонад. саломат бошед. хоб, ба сокинон, ба он нафароне ки бештар майл доранд ба обу обозӣ шумо чӣ тавсия додани ҳастед? боз як бор дигар аз номи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ ман мехостам ба мардум муроҷиат кунам, махсусан падару модарон ҳози таътили тобистона ҳаст, фарзандони худро беназорат намонанд, беаҳамият намонанд ва махсусан ҳангоми рафтан ба истироҳат аз он ҷумла берун аз шаҳри Душанбе ё ки дигар шаҳрҳо бояд қоидаҳои асосии рафтор дар обро риоя кунанд. дар ҷойҳои манъшуда обозӣ накунанд, танҳо дар он ҷойҳое ки иҷозат дода шудааст. ҳамун вақтҳое ки муайян шудааст барои обозӣ, яъне ки дар вақте ки он қадар гарм нест, худи ҳарорати обро бояд бинанд ки аз 20 дараҷа бояд хунук набошад, об гармтар бошад, баъд он вақт мумкин аст яку якбора дуруни об даромадан манъ аст. ҳамин қоидаҳои асосӣ бояд риоя карда шавад. ташаккури зиёд. саломат бошед. раҳмат ба шумо. барои суҳбати самимӣ якҷаҳон сипос. دست بر سوراخ بری از زهر مار اندیشه کن، دست بر سوراخ بری از زهر مار اندیشه کن، پای در گل می نهی از زخم خار اندیشه کن. چون شناور نیستی پا بر لبی دریا منه، چون شناور نیستی پا بر لبی دریا منه، در میانش غرق مانی از کنار اندیشه کن، در میانش غرق مانی از کنار اندیشه کن. دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان، این نصیحت بشنو از من زینهار اندیشه کن. پشه از شب زنده داری خون مردم میخورد،
پشه از شب زنده داری خون مردم میخورد زینهار از مردمی شب زنده دار اندیشه کن زینهار از مردمی شب زنده دار اندیشه کن یار را یاری بود از یاری یار اندیشه کن شمس تبریزی تو را جامی دهن اندیشه دار شمس تبریزی تو را جامی دهن اندیشه دار جام را بر کف بگیر از خمار اندیشه کن جام را بر کف بگیر از خمار اندیشه کن